Askata kusikuygu munasqa khuyamasi, sapa día noqaygu mañakuspa kasaygu qankunapaq Diosninchikman, bendiciones ninta t'akayunanpaq kawsayniykipaq, chantapis llaki tiempomanta urqunasuykipaq makinwan, k'achay yanapayninwan rayku. Kunandiya devoción matutina, parlawasun imaynata Diosninchik, ruwarqa paqtuta llaqtanwan, chay iskay paqtuta ruwaspataq apóstol Pablo uqharin Abrahampaq kawsayninta yachachinawanchispaq allinta sut'ita entiendenapaq imayna karqa kay iskay paqtus. A veces noqanchik munanchik makinchikwan Diospaq munayninta ruway, pero Diosninchik tiemponpi cumplenqa paqtunta kawsayninchikpi. Chaypaqtaq invitayki mask'anaykita kay libro de Gálatas tawayuq, chantapis iskay chunka iskayniyuq, iskay chunka tawachillasqan ninqa hinata. Diosmanta qillqasqanpi nin, Abrahampata iskay churisnin kasqankuta, uqnin karqa kamachin Agarpaq, uqnintaq warmin Saraypaq. Kamachi kaqpaqtaqa aychamanta hina nasekorqa, warminpata kaqpaqtaqdi Diospaq qusqanman hina nasekorqa. Ari munasqa khuyamasi, Abraham iskay wawasniyuq karqa, iskay churisniyuq karqa, uqnin nisunan aychamanta hina nasekorqa, uqninta Diosmanta hina nasekorqa. Abrahamman qorqa paqtuta, Abrahammanwan Sarai warminmanwan, paykunamantaq nirqa, noqa wawata qusaykichik, ama llakikuykichikchu, pero tiempo pasaqtintaq Saraqa hap'irqa nispa Abraham hanqay warmi Agarta hapiy, porque mana wawayuq kanchikchu, chayman hina wawayuq kasunman nispa. Chayrayku nasikorqa Isaac, pero Diosninchik tiemponpi cumplirqa promesanta. Chayrayku Saramanqa qorqa icharikun wawata Isaac sutiyuqta. Isaacwan chantapis Ismaelwanqa kay iskay wawasninqa mana allinta kawsakurqankuchu. Chantapis kay iskay warmis icharis imayna Sara Agarpis mana kawsakuq karqankuchu. Kaytaqa explicawanchik Diosninchik imaynataqa, a veces noqanchik kay pachapi munanchis Diospaq usqay hamunanta usqayta milagrusqa obrananta kawsayninchikman. Chayman hinataq noqanchis apurachinchik makinta churanchik. Kayta ruwaspaqa esclavos hina kanchik. Imaynataq judíos tukuy clase leykunasta haych'asarqanku, ahinallatataq noqanchis kikinta ruwasunman. Imaynata Abrahamwan Sarawan Agarta haywayurqanku, chaymantataq chay wawan Ismael nasikorqa ichari. Pero Diosninchik niwarqanchik, saqiwarqanchikña leyta chay chunka mandamientosta. Chayman hinataq kawsanapaq Diosninchik promesanta cumplenqa, imaynataq cumplirqa Abrahampaq kawsayninpi warminpatawan wawata qorqa, mayqinchus Isaac sutiyuq karqa. Munasqa khuyamasi, Diosninchikqa cumplin promesasninta tiemponpi. Pay yachan mayk'aqchus haywawasun, mayk'aqchus uyariwasun mañakusqasninchikta. Chantapis nillawanchikta apóstol Pabloqa, leyqa sumaqta rikuchiwanchik huchanchikta, Diospaq k'achay yanapayninqa Abraham Sarai wawan hina ichari, chayqa chay iskay paqtus. Puraqpis kay iskay familias mana kawsakuqchu karqanku. Chayta sut'ita yuyarispa noqanchik qhawanachik tiyan imayna kawsaytaqa munan Diosninchik sapa uqninchikpaq. Kasuspa noqanchik leyninta, k'achay yanapayninta hap'ikusun icharis, puraqpis Diospaq mandamientos ninwan, yanapayninwanqa, gracianwanqa puraqpis salvacionta tarichiwasun. Chayta noqanchik mask'asanchik salvacionta, porque usqayta kutimunqa Jesucristo wawan
watejmanta apanawanchikpaq kusqa kawsananchikpaq. Ama qunqaychu chay yachayta, k'aya suyasayki.